Ömür adamın en kımbat nersesi. Ömür kımbat nersesi, urmatlı bir tuğanım. Bирок ошол ömürdü biz öteli arzanga pulda veremiz. Ötü arzanga biz geyde urmatlı bir tuğanım bağla veremiz de. Ömür berildi, bирок kayra berilbeydi. Bul jalgan jaşo. Bul dünyaga törölöbüz, anan ölöbüz. Kara, ölü eteginde, oşo ölünün töründü, tör ölünün törü turar. Oşon üçün jaşo sınoo dünya. Oşol sınoo dünyada Kudaydı Kudayım dep bilip, namaz okup, oroza tutup, musulmançılık kılıp, oşelle uçuda dünya nesten çıkarbastan, kebirle dinge çöt dese, dünyanı unutup, maldı unutup, başkanı unutup, köçöge jılaŋaç çıkıp, apandi olup, derviş olup ketken bar, al toora emes. La tense nasibeka mine dünya, dünyadagi nasibeni unutpa deyip Peygamberimiz aleyhisselam, Kur'an'da oşattағы bizge mına şunda hurmatlı bir tuğanım. Hazreti Abu Bakır halife olup şaylangandın ertesi, ertemenen turup, bazara ketip atsa, el ayt, kayakka ketip at? Bazara ketip atam. Emnege bazara ketip atas? Bala çakam bağam dedi Hazreti Umar. Hazreti Abu Bakır. Siz bala çaka bağam dep ketip kalsanız, bu eldin kamın kim olup, kim padişalık kılat bizge, kim halifalık kılat bizge. Yok, biz sizge aylık töylöp beremiz, barıp işteniz, işinizi kılınız, halifaçılık kılınız dep şundaydı işte. Hazreti Abu Bakır gördüңөр mü? Sebeplerin karmanat ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, ey adamlar deydi, sizler kuştar tövekkel kılganda tövekkel kılınla Kuday Taalama. Ertemenden açığa uçup ketişet, kayra geçinde kursağı tok uçup kelet dedi. Dese, kebir akıllı kıskalar düşünüp alıptır. Biz daha kuştay oluşubuz gerek eken, eşteke kılbaş gerek eken, ertemenden turabız, ayakka var bir yaka gelse kursak toyup kalat eken, kayra gelet eken biz. Demek işteveş gerek dep düşünüp alıptır. Yok. Bular tuğra meşine turmattı bir tuğanım. İştevegen kuş kanday olup, uyasında jatavergen kuş iştevegen bolat da. Bul ertemenden uçup ketip atat. Uçup barıp ırıskısın izdep, anan kayra geçinde uçup gelip atat. Kuştun rızkı izdegeni, bul uçkanı kayra uçup barıp kayra gelgen urmatlı bir tuğanım. Bizdeki koldan gelişince akıl dişletip, tirikçilik kılıp, aldaldan emgek taap, göğürök taap gerek bolsa, zeket berip, başka kılıp, adamlarga jakşırak jardan berişimiz gerek. Peygamber aleyhisselam aytat, küçtүү musulman, alsız musulmana karaganda, Kuday Taalama jakыныraak deydi. Küçtүү musulman densoğluğu için, akçası köp, akıllı köp, ilimi köp, bilimi köp, başkalarga jardan berila turgan musulman oşol çınıgı küçtүү musulman dedi. Andan kийинки mesele ولا يزيد في العمر إلا البر. Adamdın ömürün jakşılık gana uzartat dedi. Eğer de siz jakşılık kılsanız, soğuk işlerdi kılaverseniz ömrünüz uzun bolat. Alımlar ayta turmatlı bir tuğanım al kandayça. Eğer de acılık kılsa 60'a çıgat. Eğer acılıkka kadir bolup turup barbasan da 40 tale ölüp kalat deyip taqdırga жазылынған bolat deydi. Taqdir özgörülbeydi. Bирок sen dua kılıp, oşonun jakşılık acılgandığı özü koşulup taqdırga жазылынған deydi. Demek adam balası kolundan gelişince, mümkünçülük boluşunça jakşılık kılganga urmatlı bir tuğandar hareket kılıusu mildettүү bolup esepteler. Eken. Andan kийинки mesele maasi tamhaqu barakatal umur ve rizq vel ilm. Adam günöş kıla turgan bolsa ömürdün berekesin, rızkının berekesin, ilimdin berekesin ketirip koyat. Bir adamlar var 40'ka çıgat. Bирок 40'ka çıkkanga çeyin köp payda keltirgen bolat. Bирок 80'ge çıgat, hiç nerse keltirбеген bolat. Tolko 80'ge çıkıp seni çakkan deli başka iştekeni bilbeydi. Demek ömründe bereket yok boldu degen söz bolat. Bir adamların ilimi var. Köp okugan, Makka'da okudu, Medina'da okudu, Mısır'da okudu, Bukhara-i Şerif'te okudu. Bирок arkasından bir talabası yok, cevukkan adamı yok. Bolgon gütkön rızkısını terbiyeyle köşede basıp jüröt. Rızkı Kudadan. Emnege iliminde bereket yok. Antkeni anın günösü var. Günö ilimde bereketini getirip koydurmakta bir tuğanım. Bir adamdardık var, aytışat, ayda tutsam ayda yok, ayda жылан jep koyot, günde tutsam günde yok, günde жылан jep koyot degende günüge pul tabat, bирок pulun rızkısı yok. Ne üçün? Antkeni oşol adamın günösü, anın iliminin, anın ömürünün, anın rızkısının berekesini urmatlı bir tuğanım getirip koygan bolat. Vaj'al umuraka 3 saatin. Ömürüngdü 3 saatka 3'e böl deydi. Saatan lil ilmi. Bir saat, bul bir vakit, bul ilimge olsun. Özüngde östürüğün gerek. Daima urmatlı bir tuğan musulman adam ilim alış gerek. Bizde moldosu dele, doktoru dele, okunu bütkönden giyin, oşol boydan giyin eşnesini okuvay koyu veret. Bul taptaqı tur emes mesele. Jurnalist bolovu, başka bolovu, arganda kesip bolovu, oşol özün östürüp, önüktürüp turu, anı moyundağı mildeti. İlim düllere gelemez. Balkim her bir adam özünü ilim garına Kur'an okugan düýrönüp, başka bir düýnölük janağı sivettik dep aytılıp atkan je bolboso özübüzdün teknikaga baylanyşkan teknikalık bir mындай bir жаңылыктарды okup öýrenip aytör, özün östürüp hareket kılıp durуу gerek sözdürdi.
وجدد في كل وقت توبة. Her bir vakitte tövbаңды жаңылап тур. Вадж'ал умурaka 3 saatin. Ömürüңдү 3 saatка bölüp kara. Saatan lil ilmi. Bir vakitте ilimge böl. Ve saatan lil amal. Ikinci bir vakitте amalga böl. İlimdi okup amalga taştap koyuş gerek. Amalga da vakit bölüş gerek. Namaz okuganga, oroza tutkanga, jakşılık soğuş kılganga, soğuş kılgan sözlerde kadırın biliş gerek. Ve saatan li hukuki nefsika ve ma yelzamuka. Jana ошондой эле bir вакыт болуш керек. Ал өзүңдүн укуктарың, акыларың үчүн жана ошого окшогон нерселер үчүн сөзсүз түрдө вакытты бөлүш керек. Адам өзүнүн ден соолугу үчүн, акыл эси үчүн, адам өзүнүн курсагы үчүн, адам өзүнүн бала чакасы үчүн, ошондой эле өзүнүн хоббиси, каалоосу, хибая деп коет. Ошол нерсе үчүн да вакыт бөлгөнгө эмне аракет кылыш керек болот. Бул боюнча Имам Муслим риваят кылган көркөм bir хадисти айтпай кетсек болбой калат. Kunna inda bul Hazreti Hanzala ibn Rabi al-Asad al-Usaydi деген сахабанын сөзү. Kunna inda Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem yuzakkiruna bin nari vel cenneti. Biz deyt Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алдында олтурганыбызда бизге тозоктон сүйлөп, бейиштен сүйлөп берер эле. Hatta ka'anna ra'ya aynin ay narahuma ra'ya aynin. Ошо сүйлөп атканда биз өз көзүбүз менен тозок менен бейишти көргөндөй болуп таасирленер элек. ثم جئت إلى البيت فضاحكت صبيان ولعبت المرأة فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال وأنا فعلت مثل ما تذكر. Үйгө келгенден кийин балдарым менен тамашалашып, сүйлөшүп, алардын абалын сурап, сабактарын карап, анан аялым менен пикирлешип, тамашалашып отуруп, анан көчөгө чыксам, Азирет Абу Бакыр келаткан экен. Ага дагы айттым мен, ушундай пайгамбардын астында отурганда, ушундай бир бөлөкчө болобуз да үйгө келип, үй бүлөк аралашкандан кийин жанагыдай абал төмөндөгөнсүп калат, деп айтсам Абу Бакыр дагы мен дагы ошондоймун деп айтты. فانطلقت انا وابو بكر جين ابو بكر көз чогуу пайгамбар алейхиссаламга бардык дейт. Анан барганда эле мен нафака ханзалату я расулаллах, мен мунафик болуп калдым. Аллахтын элчиси мен эки жүздүү болуп калдым деп ушинтип айтканда, антип айтпа, токтот антип айтпа. Эмнеге антип айтасың дегенде пайгамбар алейхиссаламга мен жооп бердим дейт. Я расулаллах, накуну индака фатузаккируна бин нари вал жанна hatta ka'anna ra'ya aynin. وإذا خرجنا من عندك أعفسنا الأزواج والأولاد والضيعات أي لاعبنا الأزواج والأولاد واشتغلنا بمعاشنا والعمل فنسينا كثيرا. Астыңызда олтурганда биз периштелердей болуп кетебиз. Кадимкидей көтөрүлүп, жазба болуп, башка болуп, анан үйгө барып бала чака аралаш, мал дүйнөгө аралаш, дүкөнгө аралашкандан кийин жанагы абал төмөндөп, жанагыда кайнап аткан нерсе бөксөрүп калганда бизге байкалып, анан ошондон эки жүздүү болуп калдыкпы, мунафик болуп калдыкпы деп кадимкидей кыжалат болобуз деди. Бул ким сүйлөп аткан? Бул Hazreti Hanzala сахаби, Hazreti Abu Bakr сахаби. Булар пайгамбар алейхиссаламга өздөрү ушинтип айтып келди, урматтуу бир тууганым. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لسافقتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. Eğer sizler menin aldımda, menin жанымда отургандагы да ыйманыңар бийик деңгээлде болуп, ошондой абалда тура турган болсоңор, дайыма зикирде, фикирде боло турган болсоңор, анда силер уктап турганда периштелер төшөгөңөрдүн этегинде силерге салам айткан тизилип турган болор эле. Көчөдө басып барасаңар, көчөдөн периштелер силерге салам айтканын күтүп турган болор эле дейт. Эгерде силердин жүрөгүңөр ошол мен алдымда тургандай толукшуп турган болсо, зикир кылып тура турган болсоңор, анда периштелер силерди зарыгып күтүп, качан эшикке чыкса салам айтам деп эшигиңердин оозунда сагалап күтүп турган болот эле дейт. ولكن يا خنزلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. Бирок Ханзала дейт, бардын сөзү убагында. Адам жазыбасы көтөрүлгөн, жанагы ыйманы көтөрүлүп турган учурлар болот. Ошол убакта дүйнө мүлк аралашканда бир аз суздаган учур болот. Демек урматтуу бир тууганым, ошол дайым эле дүйнө мүлккө кирип кетсең, анда барып суздап отуруп, таптакыр муздап да калышың мүмкүн экендигинен кабар берет. Демек дайыма ошол илимдүүлөрдүн сабактарына, баяндарга, дааваттарга аралашып туруш керек. Ошолордон эмне өзүнө заряд алып туруш, энергия алып туруш керек дегендин маанилүүлүгү мына ушул жерден билинип турат. Вакат афада хазал хадису шарифу фазла давами зикриллахи таала вал фикри фи умурил ахирати вал муракаба. Бул илим дейт. Ошол Аллах Тааланы бул хадисте эмне бар?
Айтылган далил бул хадисте Кудай Тааланы зикир кылганда мудавама, дайыма зикир кылганы фазилеттүүлүгү, дүнүйө акырет жөнүндө, акыретти ойлонуп, муракаба жана Кудайым көрүп турат, билип турат деп, дайыма Кудайым көрүп билип турат деген түшүнүктү мындай бир саат чык эткенде чыкылдатып дайыма эстеп тура турган болуунун фазилеттүүлүгү ва жаваза тарки залика фи базил авкат, кээде ошол диний маселени токтотуп дүйнө иштерине кирип үй бүлө бала чака менен болуунун дагы дурустугун бизге баяндап берет. Кээ бирлер бар таптакыр көчөгө чыгып кеткен, бала чаканы эстебейт, алар деген кор болуп калган. Кээ бирөө бар бала чакага толук түрдө кирип кетип динин калтырып койгон. Мына ушул эки тараптын урматтуу бир тууган эмне өтө туура эмес, балким мына ушундай болуп туруш керек, бардыгы жакшы нерсе. Кээ бир адамдар айтышат, мен институт окуп жүргөндө, медреседе окуп жүргөндө, даватка чыкканда ушундай болот эле, анан кийин мындай болуп калдым. Ошондой болуп калышың анык, ошондуктан кайрадан даватка чыгып тур, кайрадан баяндарга барып тур, кайрадан Куран окуп тур, кайрадан сабак окуп тур деген урматтуу бир тууганым. Бир тамак жеген бойдон курсагың тоюп калбагандай эле ошол илим дагы ыйман дагы ушундай жаңыланууга, жаңыртып турууга, тазаланууга, өстүрүүгө урматтуу бир тууганым эмне сөзсүз түрдө муктаж болуп эсептелер экен. Демек ошол урматтуу бир туугандар, кээ бир адамдар таквалык деп тур бала чаканы калтырып, алар менен сүйлөшпөй, келинчеги менен сүйлөшпөй, үйдө тиричиликке карабай, кийимине карабай, көчөгө чыгып кеткен таптакыр эмне туура эмес маселе болуп эсептелер экен.